Bonsi niga batakere kwa gwesiko na kurindwa bia na gwakanwa bia boigo nse moyo kwa gwa esco kero lialengeri tukuri guchingira bali mu ense aboroki ensingima niga serikali yaganirigwe osinya kora esco yabali mu na yalenge gukora chinga gicheka na Gilbert Kobi agotwariganiria masemo no yo mubwa bali mu bali bakoro balenge chinga kicho Tingo kia bali wabereke bekere kene kyo kinia chisemi ase ense ya Kenya ase chinsemo mbacho mbesogeti asobone likogokera litukeliga ine ninki kerege kogokerwa ase litukolinene lyokogokera abalimu ase ensengima Joseph Makori no mwalimu monene wet secondary mukuru agende babura ningaki are we moving. That's what we call replanting. Mumaye ko agende ko positioning we ga muri positioning now muida nemoranga ki mutaraji nakimogo kora mwachi. Nice. Could recognize the services you mwalimu akore, to recognize and appreciate the services you mwalimu abiro gukora ama tukamange groupally, because we together set aside groupally to recognize and to appreciate the dedication of teachers into this profession. Like liko garalia bali liko chenge ruenze gweta unabaona wese itoga nkasarani twabwata bali mba konga managa sarani ko chengera litukeli nabwo togosemya bwaye akoerera iguru y'abalimu abayigo bwalimu obwo bosera bwaye nankita kungeti gokorwa asoko konyu bwalimu obwo the casting teaching as a cooperative profession community ubwalimu obwo mwalimu uri singo tako bakora we cooperation yakoreke ekole inclusivity ekoru ye y'abantu bonsi naliyo muri realize the objectives ya teaching abana abalimu a government available ni environment asimo kula teaching we ka Jones P tibe kwamo mu my realize what you want ntomo da akora ngana abalimu ga bakora bible ba akora bana ba akora abantu ba government yuga ta akora all stakeholders must be brought into book ine ibyombe byabeire bikurwanira abalimu abayiga munanat na kupet abyeyikiraniriye eganga y'abalimu kwerwane na gwetenera burunge ndo the nat na ndo gatwara kupet initially kupet and nat yani very strong because it was in campusing y'abantu once whether you are teaching in secondary primary or tertiary nati ya manyirina y'abalimu kere abantu bali very strong na baba ambroso adongo abantu bali nge abo mwekera Wilson Sossion bona ngakiyo mu president wito the late Arap Moi are raising at this level movements ngo bachire very strong and ngo muleta chiro bakon asamangana yijisemi agatema kolete ngendo yuko nga divide and rule bakalao the second movement yes abalimu ngiko rukupeta to neutralize that talinga aiba kerete in good faith kialetu a purpose yo koleta kupet talikindi kiale byombe byonse birukurwanira the welfare of the teachers yo kialete tu abalimu secondary batebunga yo asini karusa abantu na bali ba primary bakoleki batigale para pikiri kupet ya pikiri ya very strong ya na nat ya very strong nje gagati kabiri gana inde bakaleta bono nga umwalimu na bokuti size to belong to any party or watches fee yo na bokuti kende ya bakurwana kere bakogenda for salary negotiations lakini to belong anywhere. All of these what weaken the teachers. To me, kupet nani nat and kupet jiri those are puppets. Nyoye batita walimu aki tiganya saya barwani akesa na biko koni because muntu takogenda ave adamant pakigendo batagetekera walimu nobuya kurende wike serikali nero eteme mune kunyara leta monchuru yanyanya ko bagagokonya ndake asuguchikumukirie kirengo kisiko y'abalimu yari ngororo eriyo litukeri kori ko gokerwa
yatwara esababu nawe gori abando gosema libale batatu goswase amayigerio y'obwarimu gori goterega tembe kurwa sensemo ya omubera bumwachoge burabu ekaunti ya Kisia muri Talente Gilbert Kobi.